Ngokusu Rose unjani Africa Day uyakwazi ukuthi Africa Day kutshoni ihanti Africa Day ngiyaphila kunjani samanje Africa Day anti kumele yamazwe la Africa thina njengoba singama African ukumanyana kwabo andithiwa yi-African Union le anjani kodwa amazwi lenxa wakhanga hayi right amanye akho right amanye hayi akha right akula kubambana siyancindezelana njalo siyahlukumezana abanye sithandana emehlweni abantu kodwa hayi mina ngikubonile mina ukuthi vele ngithanda ukukhuluma into engizibona ziyizo akudla khalathi esibeni segoli mbizwe ngabantwana bakhala abantwana egoli ngale bathi baxutshwa kunjani njani lamaprelolo lena lo khangele kuthiwa ngoHome Affairs uthi kabaphenduka abanye ngababapromise ukuthi babafaka amathaya kambe kungabe kuyimpilo yona le yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika sixotshana thina endaweni yokuthi samukelane sigcinane i-Afrika abantu yona le abantwana futhi be-Afrika baphuma kwabe-Afrika besiya khona bo-Britain bese-Britain khona labantwana be-Afrika ngale futhi bafike bahlukuluzwe manje abantwana bayaphilela ngaphi yiphi iKenani yangikhona lapho kuthiwa bazayiphilela khona thina sodwa sivela ama-Afrika wonke singabambananga kanti nje kathesi upresident kakuphumuliwe khona le kuthiwa ngapha eGibhithe bayikhuluma ngakho khona ukubambana mina angifuni ngitshela manga ukubambana nguboni ngakubambana kukhona ngangibonele eSouth Africa bangaki mina umfowethu anti ubuye fakwithayi umnyaka ophelele akade singihambe ziyegoli benzisapho ngidlambaza kufaka ithayi ngoba thina phela abantu bakwenyati kunzima kodwa singabantu abahambile abalomusa esilozwelo thina abantu abalanda balatha abasizwelo asibambaneni ma-Afrika yisi isikhathi sona lesokuthi abantu must have to unite sibe ngabantu banye